kubaha ikaze mu makuru yacu, amakuru ya RT Imena radiyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Turayahera rero ku bihembo byitiriwe Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga mu butegetsi wikuye mu Buholandi mu bushyuhe maze akamanuka i Kigali. Benshi bakamumurira ko azafungwa Darimba akanicwa, ariko ibyo birengaho aragenda kuko anagezeyo baramufunga. Victoire Ingabire Umuhoza rero araza guhatanga ibihembo ku nshuro ya 13, ibihembo byiswe Prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie la paix. Ibihembo bya Victoire Ingabire Umuhoza bigamije amahoro na demokarasi, biratangwa kuri inshuro ya 13 mu gihugu cy'Ubirigi ndetse n'Ubuholandi. Ibi bihembo rero bihora bitanga bigahabwa umuntu wahize abandi mu guharanira uburenganzira bwa muntu, demokarasi n'amahoro. Bikunda gutangwa rero abo bihabwa FPR bashinja kuba ari negative force, abantu badashyigikira ubumwe bw'abanyarwanda, iterambere ry'igihugu n'ibindi. Hanyuma bakavuga ko FPR ari ishyirahamwe, ishyaka ry'igitugu n'ibindi. Ni amakuru rero ya RT Imena mu ncamake tugiye kugarukaho mu kanya. Hagati aho MONUSCO muri Congo iramagana fake news ivuga ko barebereye ibitero muri Rwindi, aho ingabo za M23 ngo zinjiye ku bwinshi. Abantu birirwa kuri Twitter wisigaye yitwa X barabizi neza, video yiriwe icicikana yerekana ingabo za MONUSCO zirebera z'umuryango w'abibumbye zirebera M23 yinjira i Rwindi. Ni mu gihe bivuga ko ibitero bya M23 byakaze iri kugenda ifata ibice. SADC bikavuga ko yahungiye mu majyepfo i Bukavu. Ibi bishobora kuba ari ibihuha kuko amakuru aturuka muri Congo ni uruvangitiranye, umwe arigamba intsinzi undi akigamba ibindi. Byose rero ni ikibazo cy'intambara, kuko mu ntambara victime wa mbere ni ukuri. Nta kuri rero kuva mu ntambara kugira uzamenye umuntu uvuga ukuri biragorana cyane, ariko ku busesenguzi bwanyu n'ubwacu kuri RT Imena ugeraho ukikuriramo ukuri. Dukomeze rero mu Rwanda ikibazo cya politiki cyuko akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kahaye imfashanyo SADC, ingabo za SADC ziri muri Congo kujya guhangana na M23, gakomeje guteza akavuyo mu Rwanda. Bavuga bati AU cyangwa Afurika yunze ubumwe irivuguruza, nta kuntu yakohereza abantu kurwanya M23 bakajya gukorana na FDLR isanzwe ifite agenda mbi cyane yo kuzakora jenoside ndetse no kongera kwica. Ibi rero ntabwo byumvikana. Mukuru arinda umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yumvikanye kuri televiziyo y'u Rwanda avuga ko ibi bintu atari ibintu byo kwihanganirwa, ngo ikizaba rero bazagitegesha amaboko abiri. Sinzi rero icyo ari kuvuga, niba hari gahunda zindi bari gutegura zaye guhangana n'izi ngabo za SADC ndetse na African Union simbizi. Mu gihe abanenga Kisekedi bakomeza bavuga ati uyu mugabo nawe rwose ni urugambo gusa, uko M23 ikomeje kumufatana ibice birebire kandi byinshi. Ni ibintu rero bikomeje kuba gaterera nzamba. Mu Burundi rero ikipe ya Dinamo BBC Basketball Club mu marushanwa yaririmo muri Afrika y'Epfo yakubiswe maga. Imaze gukubitwa maga ihita inataha. Abapropagandiste bamwe bo mu ishyaka rimwe ahantu bati n'ubundi yatashye mu ndege yacu. Mu gihe Evariste Ndayishimiye yavuze ati rwose bahungu banjye mwarakoze, nakwambara imyenda y'igihugu duhanganye, nibibaho reka. Ubwo umupira rero imikino ikaba yinjiye muri politike, siporo ikaba yivanze muri politike nk'uko bigenda muri rusange. Ibintu bikaba bikomeje kumera bityo. U Rwanda kandi rurashinja Burundi kwanga amasezerano yo guhanahana abakekwaho ibyaha. Burundi bwarangiza bukavuza y'abahanda ko u Rwanda rwanze kuboherereza imfungwa cyangwa se abashatse gukora kudeta muri 2015. U Rwanda rukavuga ko ari impunzi, kandi munsi y'amategeko ya Convention ya Geneve nta muntu wohereza umuntu wamuhungiyeho. Ni agaterera nzamba rero. Politike irakomeje muri rusange. Hadutse rero abahanuzi bavuga ngo abanyarwanda bihane, ngo nibatihana Imana iraje ibarimbure. Nkuko bisanzwe murabizi ko hari abahanuzi benshi bagiye bahanura, barimo witwa Magayane, barimo witwa Nyirabiyoro,
barimo witwa Sabagasani, barimo na Meshake. Haje undi muhanuzi w'umugore rero nawe uvuga uti mwihane, Imana irambwiye ngo kandi abantu bo hejuru y'imyaka 40 ngira barimbura da, ngira barimbura. Abizera ubuhanuzi rero muzatubwire. Iyi ni RT Imena ukomeje gukurikirana radio ikubitira ikinyoma hakubuye. Umunyapolitike Barafinda Sejikubo Fred aravuga ko aziyamamaza byanze bikunze kandi ngo afite agenda ikaze yo gucyura impunzi, ikagarura demokarasi, ikigezaho igitugu. Tubibutse ko RIB yigeze gufatira ibihano Sejikubo Barafinda Fred, ivuga ko ari umusazi kandi nta munyamakuru ugomba kujya kumusura. Mu kiganiro yakoranye rero n'uwitwa Flora Karenzi kuri YouTube, Barafinda avuga ko ibyara akarengane kandi RIB yamwambuye uburenganzira yemererwa n'itegeko nshinga. Ni amakuru ya RT Imena kandi kagomba kubusubizwa ku buryo bukomeye ndetse bakanamuridira umutekano. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu. Witwa The Ben nyuma yuko agiranye ibibazo n'uwitwa Bruce Melody, kuri ubu The Ben arasaba imbabazi, avuga ko indirimbo bigeze gushaka gukorana atigeze amusuzugura, ahubwo ngo yakinaga PlayStation. Umva bega PlayStation se bahanye gahunda rero uko ibintu biteye, bahanye gahunda ngo bakore indirimbo. Bruce Melody arazagera muri studio araririmba uruhande rwe, agiye kureba umuhungu ngo azaririmbe, nawe umuhungu yikomereza playinga akina PlayStation. Ni agasuzuguro rero. Uyu muhungu The Ben akwiye gukubitwa icyuhagiro, akareka ibintu by'ubwirasi n'ubwiyemezi, kuko Melody ni umuhanga, ni munyakazi kweri, ni munyakazi. The Ben ajya areka ibintu by'imitwe. Ntago ndi team B yewe ndigenga. Aya ni amakuru ukomeje gukurikirana. Reka twinjire rero mu makuru ya nyayo, amakuru tugiye guhera ku bihembo byitiriwe Ingabire Umuhoza Victoire byagenewe demokarasi n'amahoro, bigiye gutanga ku nshuro ya 13 rero. Ibihembo bihabwa umuntu uharaniye amahoro ukomeye cyane, ndetse bigahabwa n'umuntu uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa muntu. Mu minsi yashize byahawe abantu batandukanye, abo twibuka neza ni nka Madame Kansinge, Judy Leva n'abandi batandukanye bagiye baharanira gufungurwa k'urubuga rwa politike mu Rwanda n'ahandi. FPR ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi na guverinoma y'u Rwanda bashinja abo abahabwa ibihembo bose kuba abantu batavuga mu butegetsi kandi bakaba banzi b'igihugu, barwanya iterambere, badashaka kwemera ko u Rwanda rwahindutse kandi ruhinduka neza. Mu gihe ababo bavuga ko guverinoma y'u Rwanda ari guverinoma itemera gufungura urubuga rwa politiki kugira ngo nabo bavuge ibyo bifuza kandi bageze igihugu ku mutekano n'amajyambere arambye, aho ubutegetsi bwasimburana mu mahoro, nta gitugu, nta n'ugunda, nta moko, nta no kuvangura. Ibi rero haribazwa niba Ingabire Victoire azemera gusohoka igihugu ngo aze guhagarara ibihembo yitiriwe, ariko ku nshuro 13 zose ibihembo byabaye Minisiteri y'Ubutabera yangiye Victoire Ingabire kongera guhava mu gihugu. Ubu rero Victoire niyemerewe kuva mu gihugu, kugira have agomba kwandikira Minisiteri y'Ubutabera urwandiko arusaba gusohoka, ariko inshuro 13 zose yanditse asaba uru rwandiko, asaba uburenganzira, Minisiteri y'Ubutabera na kimwe yigeze umusubiza. Aha rero hakaba hari n'ikibazo, kuko umuntu agomba kubona igisubizo cyangwa akakibura. Ibyo ntabwo ari ibintu bikwiriye muri rusange mu gihugu kigendera ku mategeko na demokarasi. Twikomereze rero, twikomereze mu makuru yacu. Ingabo za SADC ngo zirimo zirahunga ku bwinshi ngo zigana mu majyepfo. Ni amakuru aturuka rero Goma avuga ko izi ngoma nyuma y'imirwano ikomeye cyane ubu ngo Bwindi yafashwe na M23, ingabo za SADC zikaba zavuye muri Goma zihungira Bukavu. Ibi ku ruhande rumwe kuri leta y'u Rwanda cyangwa se M23 abantu bavuga ko ari propagande, ariko abandi bakavuga ko Kisekedi amaze kumunyantege nke cyane ku buryo Goma byaze kunze bishobora kugwa mu menyo no mu maboko y'inyeshyamba za M23. Turakomeje n'amakuru yacu rero. Mu Rwanda aremuku aramagana ubufasha umuryango wa Afrika yunze ubumwe bushaka guha leta ya Kongo ikorana na FDLR, ikabikorana na FDLR ishaka kuza gukuraho ubutegetsi ndetse ishaka kugaruka kongera kwica kongera gukora genocide.
ibi ariko barabivuga mu gihe leta ya Kongo ivuga ko ibyo ari urwitwazo ngo FDLR bayirangije kera muri operasiyo bakoranye kera, dore ko hari n'abayobozi b'u Rwanda bavuze ko FDLR itakiri ikibazo, ubu yarangiye yashizeho. Dukomeze n'amakuru yacu. Umuryango w'abibumbye rero, ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO ziri muri Kongo ziramagana amakuru acicikana avuga ko zarebereye igihe M23 yinjiraga Ibwindi. Ibwindi rero bigaragara mu mafoto kuri video, hagaragara ingabo za M23 ku murongo rwose muremure cyane ziciyeho zemye, mu gihe MONUSCO yareberaga n'ibibunda byinshi cyane. Abantu bakavuga ko MONUSCO yabagambanyi, ari mpamvu bagomba kuva muri Kongo. MONUSCO rero yasohoye itangazo ivuga ati ibyo ni fake news, ni abantu batubeshyira n'ibindi muri rusange. Mu gihe u Rwanda rushinja rero Burundi kwanga gusinya amasezerano yo guhanahana abakekwaho ibyaha, u Rwanda rukaba rushaka ko Burundi bwohereza abantu bakoze jenoside ngo bahungiyeyo n'ubu bataraburanishwa. Burundi nabwo bugashaka ko u Rwanda rwohereza abantu basize bakoze ngo kudeta igapfuba, bakaba ari abayobozi ba Red Tabara. U Rwanda ruvuga ko rutabohereza n'amasezerano kandi ko impunzi nta muntu zohereza ku gihugu zahunze bitewe mu mategeko. Burundi bukavuga ko ibyo ari urwitwazo, ahubwo u Rwanda rushyigikira Red Tabara ishaka gukuraho ubutegetsi. Hagati aho ikibazo cyakomereje muri siporo na politike, aho Dinamo yakubiswe maga. Abantu baravuga ni n'ubundi Claire Kamanzi niwe muyobozi wa Ball Africa, nta kuntu batari kubitwa maga. Bati rwose yagiye ahita abwira buriya mukuru wa Ball ati rwose aba tipe tubakubite maga, n'ubundi iyi Ball ni yacu. Nuko Dinamo yakubiswe maga hiti inaba mu gihugu. Son Excellence Evariste Ndayishimiye ati murakaza neza abahungu banjye, nta bintu byo kwambara imyenda y'umwanzi. Okay, reka tubashimire ko mwabanye natwe muri rusange, tubabwira ko amakuru yacu arakagaruka. Ayandi makuru abagiraho ku isaha y'isa 10 za nimugoroba. Uwiteka bane namwe, bye bye. Mbere na mbere amakuru, urashaka visa, kwiga, gutura cyangwa kuba i Burayi, twandikire kuri guteranya 49 173 89 ubundi tukugezeho amakuru n'ubujyanama bujyanye no kwabona visa byihuse. Ufite umwana wawe ushaka kwiga uri Burayi se urashaka ibyangombwa, tugane ubundi tukugeze ku bibazo, tuguha ibisubizo by'ibibazo ufite muri rusange by'imiturire ndetse na immigration ku Burayi, Canada ndetse na Amerika. Inkuru nziza rero yatashye abanyarwanda, ni ubujyanama bwacu, tugane serivisi nziza zinoze ziragutegereje.